Русия низам кыруучулары ишгал этилген Кырымда тутуп капатылганларны акымы эле кыйнай. Буну укук куруучулар билдири. Инсан акылары боюнча Кырым Канда группасы кайда эткени кеби ФСБ хизметчилери Новокленова көйүндө яшаган ага кардашына корлады. Оларнын эвинде августтун 10-унда ишгалчылар тинтууну кечирди. Bundan соң оларны тутуп алдылар, кыйнады, коркуздулар. Зарар көргенлерден бiri айтканы кеби оларны из калдырмайып көтөклөдүлөр. Укук куруучу Тамила Ташева ЮТВ телеканалына билдиргенине бинайын Кырымда жирян зулумлары биринчи кери этилмей. Последние задержанные 10 августа. Августун 10-унда тутуп алынганлар кырымдатарлар дегил. Bir kaç yıl evvelsi Kırımga yaşamak ve çalışmak için kelgen Kırım musulmanlardır. Оларны жирян ile kıynadılar. Hakikaten ise insanlarga nisbeten zulümlar defalarca kullanıla. Rusya Federasyasının mabus ya da esir tutulgan insanlarga nisbeten daimi surette kullangan ameliyatıdır.